我讲在这呢西克拉佩光卡的那存在我讲。还没来得及树立起来的十字架上，写有死者在军中的编号、姓名、年龄、死亡日期和地点。安贴可那个也样安贴个西克拉，我讲人扎兰哩，扎兰西克拉个，mengasa grupin ko saya ngo thora mian phian tam de na jo ko an the khan thi lom ta rang an then je sun lai ngo cái sang bên hình của nó。当天下午，2名 KIA 士兵在上午的战斗中牺牲。战士们说，死者是在战斗中遭遇缅甸政府军的武装战斗机，炮弹从天而降，落在他们身旁。巨响过后，他们双腿皆被炸断，血流不止，当场死亡。哭泣的女人是他的妻子，死者的编号是 B52019， 29岁。Ngui bio na phang ye bra an te ma kra krum su wa na ran to ning sa na so ra tung ai wa an te kung ga sha kon na ra shi so ra ai sum nu mit ka pa Ante pe prating sa pauyana ngui bio na phang de bra dai yang e ante kum na ga an ngui bio na phang de bra ante ma pra kum su wa na ra e mau pha lạc lấy say sẽ lan chụp lan này ngồi biểu chế chủ thani thana anga anga chúng nhầm lịch cả đó amen 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 2月4日，克钦独立组织与缅甸政府在中国云南省瑞丽举行和谈。拉杂终于平静了几天，没再听到炮声。晚上，手持蜡烛的天主教徒们则上街游行，再次为族人祈祷，请求主的恩赐，保佑作战的男人，保佑看家的女人，保佑幼小的儿童。克钦，这是一个多灾多难的民族。无论如何，明天的太阳依然升起，阳光照进难民营，照耀在临时课室里，照亮着孩子们的脸。他们在战时依然没有荒废学业，他们是这个民族的希望和明天。